Musa, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, engkau adalah kekasih Allah. Na puji to ngaku po ng Allah Ta'ala Muhammad. Apa naturo ko natulina Quran itu ko milawi. Yan naroon ang ngakuwi Nabi Musa. Ang kataw pandri taramte pa bu. Maka daya ko makato baitawe na tuda pakato ba kumimbara untuk mengambil khutbah kedua. Ibaca yaro na paipalin na limay okko aroy sa belah kiri tujuh na jantung. Ibaca yaro Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Yari baca. Maka de guruta gatoro rampe maka de di makunray ko kui bolay nang kaanak ta mata matojo ati ibaca ko pala limay ni waruna pipatadang ko arona. Yero di ko masigi arone tu daing pakatobay untuk mengambil khutbah kedua yari baca napai palen limay ko aron supaya kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya, jadi yero tapalamu to Pak makamnya punco Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya. Itu juga untuk kelembutan hati. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min Makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para tokoh masyarakat, seluruh imam dan petugas syara yang sempat hadir, Bapak yang mewakili camat dan beserta seluruh pejabat pemerintah, wabil khusus Akhinal Fadil, sahabat Ustaz Lukman Kato selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talulimpoy, sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama beserta seluruh hadirin, ibu-ibu majelis ta'lim dan seluruh panitia pelaksana yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah angkaki napasitaru papong Allah Ta'ala rilalana iya onroma barakae di acara ipakangka yang itu memperingati di peristiwa yang angkai pura na alami oleh melebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua peristiwa na alami Nabi yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Sebab ia ko Isra alalangam pani pole Makkah lo Masjidil Aqsa ko Palestina. Ia ko Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi sitongan ya tapi perjalanan Nabi angka perjalanan okolino angka to perjalanan nalintasi langi makir jadi dua nanya komelo ibicara mana ngiya wani din oleh salah saya hikmah mi melo upamulangi insyaallah mudah-mudahan nang kawadi mancaja katanya apa ia ko angka peristiwa maraja ilalan na agamai na anjurkangi agama ata untuk peringati apa nabi na sendiri peringati peristiwa apa ia ampai pak bu toma puasa ko 10 na Muharram nasaba iya narawatu ni passalam Nabi Musa poloko kajaran na Firaun. Jadi nak puasa ni Nabi tak nasabak namo Yahudi nak puasa tu.
Jadi ya koma puasa kita ko 10 na Muharram iparingati wi kasalamatan na Fir'aun pasalamatan na Nabi Musa polok ko Fir'aun. Iya to si meraja ewe iparingati nasaba iya na peristiwa nomor siddi nasabari na angka parenta sempajang. Yang kedua ia to na peristiwa na irisang niga tau tama ranaka niga tau tama suruga dingirisang si bawa ia to na peristiwa Isra Mi'raj nasabari na angka 23 agaga yalengi nabi ko Allah Ta'ala makto paro nabi-nabi lengi nawadding yang caji akataniangan nawadding ipake hilalan na atuto ngalinota nawad ditoki salama nasaba dega gatau de na melo salama angka tau pa onro melo na salama mitaula da tamaranaka sinin na jamang-jamang de na nasurong na bita mitaula na jamang angka tu jadi yanang na jama-jama de nang kana pigaw inabita imma ginawatuna pasal langsung namu pura napa gurongan nasurongan nabita secara umum tapi ya kode na khusus dena melo pak mita ada itama ranaka jadi termasuk tau de itu na raja tau mita ulada tu tama ranaka ya tau de meraja tau mita ulada sabak mitau iko iya gara-gara iya meraja nasabari tama ranaka tapi itu situ tau mameraja macinala ada itama suruga jadi macina dai nasabak makatagay pigaw nawat di megay kapalan nawat nang katambay witana decing atau tama suruga makro jadi yanang tau de na meraja nasabak mitau itama ranaka aja na tama susah ya kong katau ma meraja na macina tama suruga tapoda matiro tau de na meraja aja na nama susah apa ya ko pada yakatan niya ngata insyaallah ya mitu je nama susah nasa guru takali siden reko pendapat tami bayasa cocok may pasalamana tawe pada ko toma baju na wajujut tami bayasa makanya ay mapangewa memang itu makiro jadi tak katan ni matu itu dokta salama angka dalele na sabayo ko gamay tak bagi memang ya ko pikki ya gurui beda pendapat memang tawe nasabak puang Allah Ta'ala mato makada walizalika halakahum makko mematokoro pancaji de nasi dipahang maka di puang Allah Ta'ala ya kene melo ka pasi dipahangi ataku wedding tapi puang Allah Ta'ala de namelo jadi nang katau to lima susah ko padaliangi pendapat tantana puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala meto menyebabkan kita berbeda pendapat makiro nomor sidi dia rojolok supaya dasarnya apa angka kama maka dia pameraja isa neraka jadi kami jolok kemudian iyaro Isra Mi'raj Isra jolok bicara ipalalampen nih iya kuwanni ni Allah latawe magi nawanni mana tanya aso ternyata irwannya situ na termasuk si di keadaan matenang apalagi tengah benih iya jadi ya komelo ki latihan masam pajah khusyuk tak coba-coba garek motor tengah benih tatek dua tatek si di otok ki garek ko tanah manangi namu tu anu madodonge namu tu dati na jange mana satu yang kalinga ina tu ampai ko tau pallora maraja mana tu nang kalinga gagai ko ni iya magai karena ternyata di waktu malam itu tenang jadi aku melo latihan masam pajah khusyuk salah satu waktu yang paling bagus adalah tengah malam. Yeah. Kemudian Yero nabita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sitonganna dina langsung Pak Bu. Pada memang dina langsung nabita pole Mekah lauko Palestina de. Angka onron non lepat telu. Jadi okui
kanabit tasadena ka bayro yala napai bawal lo Madinah kita kira. Jadi okoi Madinah nabita ipalepang ko malaikat Jibril napa isuro mas sampaja don rakang. Salasai mani mas sampaja nabita okko Madinah napa makutana maka daun ronga gaya mak Jibril maka dia malaikat Jibril. Inilah Madinah okko ko matuk malaikat dapurang. Jadi nesememan itu Nabi ta onron hijrah sebelum peristiwa hijrah. Kemudian selesai wioko Madinah ipat terus si Nabi ta loko bukit Tursina. Dene de paro niti lo Masjidil Aqsa ibaw loko bukit Tursina. Napa isu ya ko bahasa na to kone makan Gunung Sinai. Isuri mas sempajak durakang. Salah saya ini mas sampaja Nabi kenapa sih makutana jadi dero nakutangi de kada maju sampaja de kada mi malaikat Jibril sampaja ku Muhammad neraka dia mas sampaja ni Nabi ko bukit Tursina Gunung Sinai don neraka pura mani mas sampaja nampa makutana maka da onrongagi ya Jibril maka de malaikat Jibril okoni Nabi Musa si pak bicara si Bapa Allah Taala okotina tarima kita na Nabi Musa ena tu wakallamallahu Musa taklima. Purai okoro ipaterus sinabita ibawe loko Baitallahmi Bethlehem. Lotanna Masjidil Aqsa sekitar 15 km. Okuri taro napai suruh mas sempajang inabita duan rakang ko Baitallahmi. Napa makutana purana maka daun rongaga ya maka dari malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam dilahirkan onronna Nabi Isa jaji jadi telu onronga nomor si di Madinah nomor 2 Bukit Tursina atau Gunung Sinai nomor telu okoi Baitallahmi napa ibawa loko Masjidil Aqsa napa isuro Nabi tamas sampajang napa imak berejama okor macu isinin rasul suro macu mancajimakmu jadi yang kamanang Nabi okor mancajimakmu Nabi tanah mancaji imam angka biasa tahu pandrita pulang apa bu maka da sapai aga nabaca nabita surah aga nabaca nabita wattunna mancaji imam oko Masjidil Aqsa nama munna sininna nabi kemaka da sapai jadi upo dato kita sapai ya tasapai ya ro sudah surah aga nabaca nabita tunna na pimpis sininna nabi iya naro isyarat pak bu maka iya ro nabita ternyata penghulu imanna sininna nabi si bawa suruh makiro imanna nasaba alena mancajimang pemimpin para nabi dan rasul pertanyaan iya nama nasa berarti angka memang nasampajan na jaman nabita sebelum Mi'raj. Jadi ya kung kataw maka dia mananang kaparenta sampajan pole manima meraja nabita de nasa panuh na benar nasaba masampajan memang ni nabita okko Madinah okko Masjidil Aqsa okko Baitallahmi si Bukit Tursina jadi mas sampajame mani angka memang na sampaja ite gere kolay buka ikorange ka anak pesantren tapak kepala korange Nabi Isa mas sampajang Nabi Ibrahim mas sampajang tapi itu Nabi Adam dia pernah sampajang dia pakai syariat sholat okko Nabi Adam Nabi Ibrahim angka na syariat sholat jadi ya naro sampajanna Nabi Musa sampajanna Nabi Ibrahim sampajanna Nabi Isa angka memang iya na tunah kadau pandrita iya ro sampajange sitonganna oleh-oleh
Taniyar tujuan pokok tapi oleh-oleh nasaba iya kokki aya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Angka kalimat linuriyahu, memperlihatkan. Maginah kadai pitang nasaba iro sinin na nabi yolo na nabita tuli curitami suruga siba neraka. Icuritami Nabi Musa, icuritami neraka, icuritami suruga. Nabi Ibrahim makoto tapi iro nabita deni curitang lai pitang. Wah, de toga aga nabi siruntu po Allah Ta'ala sipak bicara mi palimatandre nika sipak bicara Nabi Musa sipak bicara ni apa ukwi buki tursina milausa Nabi Musa maka meka apitangi elemu po nasuro ni lausa apa umat na memato Nabi Musa milawi maka na melomo tari me kita Musa tapi surui po mu mapitangi elena tapi kade na pitangi elena po Allah Ta'ala maka tidak bisa dia nak kena po Allah Ta'ala dia mulai Musa sehingga tidak bisa karena lei surui mangolok ko bulue hancur bulue na dia panapita sat na po Allah Ta'ala sehingga dega nabi siruntu po Allah Ta'ala kecuali cidi bawang alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian detoga nabi ipalalang ipitan neraka ipitas suruga kan Nabi Adam boleh bui suruga toh kan boleh suruga nabi panolok kolino tapi Nabi tak lai pitam manang niga tau tama ranaka niga tau tama suruga maga kedudukannya yasangnya sampajang maga yasangnya apalang maga sepasana yasangnya dosa ina ipitam matihana yana tu ampai maka dah linuriyahu min ayatina ipitangi apa saya curitangi pada ko makada kanja pagok ko ano makong karek tempat rekreasi onro rekreasi nak date kanja pokorong kakin nang kakine de tapi de nang kanitai si sala ko lawi mitai iya naro nabita lai pitangi sinin na rupana pacalangi ipitati sinin na rupana papinyamangi ipitatu sinin na hikmana keutamaan ya sange pakasiya saya gawat tunar dewa matanda ukwatinna iya na to na si pasunru-sunru batungan na makko man nabi batena nabi ta makasuasu pekku cara na umat na nasalama iya na iya na melo ibahas apa iya ko ole-ole na nabi tapi makometiwi ta pa bu iya kong katawlaw umrah iya koloki siruntu tau pole umrah kong kay rewa deto makada aga mo pigaw okoro makutana mitay makadaga na pole to tapay mero rasa wachila cerek karistal sujadang nah iya ro ang katoka Roma iya mero nakutanate ko to pole umrah de nakada maga tawa pa mo maga masai mo maga pura ko ga mabaw de nakutanangi atu tau pole mi atu mandari macurita makada pole ka mabaw pole ka man tapi ya tu tau lo pita ya mi atu nakutan nakadaga na pole itu pak tapayaro pole na namo wita pak ko pisajare namo nabi makoto Nabi Ibrahim watun na pole na raja Nabi tanarewa na loko langit ketujuh siruntui Nabi Ibrahim ya tomiro lakutana aga mo pole de nakana aga na pun aku buang Allah Ta'ala deh maka dami aga mo pole Muhammad maka Nabi tasampaja maka da siaga nasa 50 berarti di samema ni Nabi Ibrahim kadang kesampajang tapi Nabi tamita nai siaga na lekuiko pada ko katalo siruntu bupati maka ko boleh kami siruntu Pak Bupati maka na leko maka bantua maka da siaga itu kan maka da 500 juta kada wae maega hai ko bolongan itu kan Nabi Ibrahim na makor maka da agam pole Muhammad maka da sampaja maka da siaga kada 50 maka dai Nabi Ibrahim iya ko na jamai Muhammad umatmu
Apa-apa nak itu Nabi Ibrahim asal enggak. Jadi masalah tu Nabi Ibrahim aku ini, maka dia Nabi Ibrahim Muhammad sallallahu enggak. Ia kona balimui beresalak ko umakmu Muhammad. Si tengah pakasiliakku angka mancaji syafaat lori alena. Iya na tunang ka kota haya ibaca kama sallaita ala Ibrahim. Nah, salam na padahal namo di baca rubu as-sato ya nang kataw matahiyya makrabami at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mak beresalan ni selesai. Asasa. Tapi magi nang kaya ro. Makura-kuran nabi banna nabi ta Nabi Ibrahim tau megay gapalan nasaba makuran nabi cau ilabona ya ko makato balaparang itu tay pak dia tu napa curita pak kato bay si sok bubembe nagere si ratu unta na karobang itu sok bubembe nagere de paga gatau masih dak ide ko kampot ta si sok bubembe si ratu unta namunya ro biasa ko mapak buting nak gere bembe cidi natako ang katau mega na de nala nasa cicip payano ya Nabi Ibrahim deh anakko ina sisa bembe nagere nasidakang si ratu unta masaworo na rampetero unro basana Nabi Ibrahim dia na melo manre na reko de gaga tau anak yatim ne wasidape tau pakere ne wasidape na panre namo melo manre de tonan reko de gaga tau nasi bawa manre yo dia kong katau lai subuhan reta itu peko mabasah itu ita aja hamade na tamuin apa to manre ga komano itu jadi iya naro na yasat tau malabo Nabi Ibrahim ro nailaw tu ya Nabi Ibrahim maka dawe nakalamu pak matu umma na Nabi Muhammad nakalamu pak nasaba magala matandre palanna nilawi ipong alenga kesempatan melo ka sidak kaimanang isinin na atamu mapamu ya tuwe makokwai latu kama lino ya lini kesempatan ko pong alata len tu ampai isuru malaika manuru riwayat aro biasa baca isuru malaika tamu ko suruga malaka puru si kemo ya kidi buale kapuru si kemo napayalin Nabi Ibrahim napay suru makbengi lokotasi yan na tumanca patje makanya dia tu gaga tahu dia nan patje yan na tu pasidakana Nabi Ibrahim jadi dia tu patje pak pasidakana Nabi Ibrahim jadi namu katere namu Yahudi manre mana tahu patje tu Nabi Ibrahim tu sidakai apalagi kung kataw magalang repet je megega tu megega pakan repet je jadi magi ya pak jewe pak ternyata narampe tau panrita makada ia tu pak jewe pak buratoy ia tu ampai komelo ki manre pak andre ki pak je cek dek kupura di mabis salima andre ki pak je halusu napa to manre pura ki manre matu andre to ki pak je halusu ya kung kanana mulet tuntu kangiya tu macca tu cerdas yang kedua ya komandre pak jetena pemandre dena kena itu keracunan makanan karena itu yodium asli ya koaroane maka de gurut atau pandrita ya nang atau mandre pak jece dena pemandre dena kena itu lama syahwat ya roh jadi Pak Burani itu Pak J makanja jadi iya ko tu tomato tariolo na Pak Guru nang iya ko melo matindro andre ko Pak J cede pura moto ko matu andre ko Pak J magai Pak Bura guru ta kali Pak Baja almarhum almaghfurlah iya tu amalanna wijanna ropawi saya dapat di pare-pare itu kemudian beritahu maka dia itu guru tanya itu Burana ya namelo mau matindro ina manre hapat jecede agar pubami pak je halus pak je kasara itu ya komoto imatu masih pak je napa minum Pak Bura
Jadi wak disata tuntukan dia na mega rongkosona ya tal siliter dosa umi kapar rupiah ro wai mai tatan dia na capu ko si ulam mi Pak Bura ya bu tatuntukan ni jadi ya naro Pak Bura makanja Pak JW tu iya to naro pas sidakana Nabi Ibrahim ro kemudian no inabitta si runtu Nabi Musa apa Nabi Musa hoko lagi kedua Nabi Ibrahim hoko lagi ketujuh maka dia tahu pandrete iya tu tahu mabasai tahu macawi aku puang Allah Ta'ala tasang dia na jago Nabi Musa dia jago kira-kira nama gala mak bicara Nabi Musa sifat bicara langsung puang Allah Ta'ala dia ka perantara ya Nabi Ibrahim dia na sifat bicara langsung si bapun ya Nabi Musa sifat bicara langsung matandre sa kedudukan aku tomel bicara makadoi ya ko Nabi Musa itu kumele pada di makada ya to tu kumeko sifat bicara si bayanu ya nuban na hubungi langsung tu tapi ya Nabi Ibrahim deh tapi magi na ya matandre kedudukan nah ternyata karena mabasai jadi ya tu tahu magala masih dekat tahu macawi aku pun Allah Ta'ala ya ro Ta'ala ya na tu ampai ko totama masih tu lilalo celengange no me kita masih celengan maka lupo na taro panitia talisa-lisa ria ro tama cawe-cawe aku pun Allah Ta'ala apa iya tu apalan na pasida kay matandre-tandre iya ko apala sa pajang tumatundro toto tapi iya ko apalas pasidaka pina pura na ya beren na pa kita we na pa jata tamba tu ya sampajang ko sisa burakat taja masih ko to mitilolo dia na mung kita tamba wat di gai tambay na tu ko tomate na dia na cocok ya ko sisa bumirakat taja mana tamate ya to mitu sisa buy timbang tu tapi iya ko masidak kaki nang kamadake o ko masigi tak tolitahi mater ya tu jadi itu celengan sitongan na onrong inataro imangi nataro patugase nataro panitia supaya wat dingi macawe ko pong Allah Ta'ala tapi angka to tahu mako apa celengan nala Pak ya masih ko sidape boleh kasih aja ni nala celengan jadi angka to ya jadi cici dek namo de na mega Pak Bu de ton ternyata ganna makanya sa kome kita na yang penting angkah ya naro jolo ipak biasa ya le apa iya tu tahu mas sumbang ya ko masigi kan kajaminan na yakibuara bola maka de nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala engka lillahi ta'ala Pak mega tangka to mak bangun masigi tanya lillahi ta'ala aga pale Korea Utara Korea Selatan mapangewami panitia na lo bangun masigi nasa itu bangun tu di masigi masigi make tu na bongkar na bita na bongkar jadi nang ka masigi na mapangewami tawe na bangungi na ten itu sitongan na nabita bangun magay nasaba na pa aja si sala ya tu teko jaje tu masigi apa na si rewakan iyo po ko yun itu masigi rewa ko ato ko tu masampaja pajamot tu makiro jadi maka day mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah na nigi tau bangun masigi o kuino karena po Allah Ta'ala lay bangungangi istana ya maka day agama istana berarti hotel o kuilan na suruga deto na kada bangun si di masigi namuli masa bumi tapatama na pakai tema bangun masigi termasuk niya tu tapi dia na tama suruga Pak Bua maka dami angka bolana suruga aja tu siya tas sumbana pa dia tas sampajang angka tu bolata tapi dia tatama pahami kama dami banallahu lahu baitan fil jannah lagi bangungangi istana pokoi lalan na suruga dia nak kadai patama suruga angka itu ita masuruga Pak makin nabi wajib alaikumul jannah wajib ita masuruga kega Pak Bang 25 tahun angka nak ko masih kita Pak Bang 25 tahun de pagaga nah iya Pak Bang
Apa ya na 25 tahu tu dia le nak bang, dia tu napat tu bere jamak, napak dia tu gapa bak dia nak bere jamak. Angka kata runtuh pak bak dia bere jamak. Iya koi mama dari motong kama kutu. Iya ko pak bak dan ada dia tu pernah tamu betin angka. Dia terjawab tu pak bang. Angka gapa bak pura pi batai nangka. Dia agak imangi me tu madari pura pi batai nangka lolo. Iya jadi sisa la mematoi. Iya na tu ampai matandre tu kedudukan Pak Bangi sitongan. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Bangi alena mematau tu mangoli. Yaitu imangi na pimpi mitau polewe. Ini. Jadi itu kanjak na Pak Bangi. Tapi Pak Bangi ikhlas toki. Pakanya keikhlasan tak ketok bang. Mak itu tahu mata air diulo nasaba. Deje na melo kota sale kong kagaga na jama. Madari itu na baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Napa bang? Angka tu tahu maka dah bid'ah. Ini na salah kok kui bangi ta pertama. Demi ko makannya Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala aja ya ku yolo namo. Dan gaga itu mage ini baca subhanallah ipacing ini he ati we lagga ikasombongan aya kami ro lagoy lo bo melonia semua kanja lagona tapi mama mitinro na itu jadi aja ya naro nak ada subhanallah walhamdulillah syukuruki na ini ya lengaman untuk mengoli la ilaha illallah ini gaga pun kasih ini itu pun Allahu akbar ini itu maraja wadi pakedo yatinna tena law mak bere jama napai baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle tanya elo ulle tak mipom aja tak kada ya menatu ban namai kepak bere jama de gaga hubungan itu jadi di Pak Bang itu sampai to mata tariolo napak guru ngah tu tau panrita matoro napodar sebelum bako pakanjaki rampan nanya mamu kalau kamai bamu betul ngana iko kamai makare ya mana bamanu ya mana melo ya cang sia-sia ti padamu jadi pakanjaki ro subhanallah pasandre ko pongi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maka da mai pela bilal de na baca ya ro de meto na baca la bilal apa tahu makan jatinna gitu iya ini tahu sigar baru melo bang pekoni i pakanjaki itu keren itu ternyata tapi aja tak kada iya ro ibaca pa yero napa bakde namo ade ta baca namo ko to pura nama jene tu datu ni namo ade to tatongo ko tu datu dan pakanjaki komedi makan de bang baca ro subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi wala alazim nabi wajah astagfirullahalazim akan deh angka tahu apa tu Pak Bang raja sadano subhanallah walhamdulillah wala ilaha aja nah masih lah sita betul makan makan ni rutak masih gitu masih jadi kayak jadi tu tadi cek deh tu Pak tapi angka tahu ya apa namanya mana sak di kota tongi itu mapatu je betul ngana napakan jaki rampan nyawana apa tahu deh pajak nama jetta yo pula bila makan ja umi maktum tahu kanja apa dia nang kadang terpengaruh pakitan umi maktum bat buta ya natu tu dia nang kau dia kan nang kana tanah darah pak tahu buta ini tak ganggu ya di pabangi di taman atau lalu ini kere jadi apa ya tu umi maktum tahu buta sahabat Nabi tak ikat tu pinakat deh ikalah numbang ya kan ni itu ya na tu umi maktum angka tahu panri tamah kada angka cek deh lah san umi maktum pacok dokang iya mak betul kan pacok dokang mak dia rona kada pacok dokang kui di bahasa tamah kada malam-malam menyawa angka nangka sahabat umi maktum bang tapang kamelo makat de kama yang parang ko nabita kade aja alingi apa pure zamanna ya rotok bagi pak angkat tahu mako tu pak yo ko kama di caulitai padahal tadi nak bang angka pak bang itu dan nakat de kama de harang maka dami nabita alingi na alena pure zamanna
Jadi ya tu tahu purek bang kau pajaman nak kama. Tapi ia ko alena bang alena to kama nalena to memang imam. Maka dai nabita angka sahabat maka da ang tiya gagalaw baca angka maka da nabita pawi ka to maka sahabat. Na angka maka da ahli pa Umar waktu na Umar apa itu Umar tahu tagas memang to. Onro tagas na Umar pak ya nasuri tetat to ade na malampu tato na najori pak najori capak bangku yolo nendok kajina jadi metoro sape maka beto lampu yopi di mako ka maka nyamat to angka karpe yopu mar kasih ka tapi mamula ni berkembang selang ya tu pamula na pak masigi na nabita di meto tehele na kasih ya na tu nateng ilai susu ko to pura suju ya tu kasih mada keo kolin pak maka itu menjadi cahaya dari kemudian dia na susu kasih ya na tu ampai dia na waji sampai jajumai ko busilopoi nalabu hai nga apa pangatan na masih dia kagak tapi aja na yer dasar maka na dia na waji sampai jajumai ko busilopoi nang kamantal tasiba motorok tasiba otota napa ni kota tu ni masih dia na bosiki yo por yo lo de kagak pangatan na pala pakaroma mi napa pak dan rina menrek de na tanre napa kasih pas sama atai lalang ya tu ampai Yahudi waktu na tamu masigi entah pelot teme ko sunna jojo nya pak de metu pak angka na tembo na malin rumah menyo korot teme napa makari sabawe na cari pare-pare oronge tapa melolo garu si makana bite turak ko tari jo na papura teme na itu kanjak na nabita yopoi di puah napa ya dene sagi kasih maka daun Roma sempaja robale jadi ya Roma sigi biasa dia dapat kok lah dia gagak jadi namanya karte bidah tohe koto melo mak bicara bidah aku maka dah kembali kepada sama Nabi memang gampang aja nemu teh hele masigi makiro jadi iya naro ampai dia na waji sampai jajumai jadi aja tak ada busilupui aja na de nak kok keadaan itu irita kemudian Nabi Musa no Nabi taronna siruntuk makutana makada agamu pula Muhammad itu digara ya maturun aku ya sia Nabi narunti si nakutana agamu pula nasa sempajang maka da siaga nasa 50 maka dia Nabi Musa milak dia itu Muhammad itu negara ya Nabi Musa dalam ide cepat nang Nabi Musa apa iya kene ya 50 ya tamaman ni naraga kapang apa iya lagi lima makai kalanggar me kanala kutu tapi tanya ya imangi pak unawana kini 50 ya ro pak bang ya unawana baik de pana tu dah aku bola si rewak bang tanya imangi unawana ya me ro pak bang jadi nalai de cenang ke Nabi Musa tapi de togas itu kan kepentingan Nabi Musa pak angkat matandre miakalan na Nabi Musa pura mengaju ke gurutan na podanga maka deji itu Nabi Musa na suri Nabi tamalolisu akalan Nabi Musa itu apa iro Nabi Musa denang kana si runtuk po Allah Ta'ala marradiomi nang kalinga misakdan na po Allah Ta'ala bisa berbicara langsung dengan Allah maka dari suara garunang kalinga wallahu alam jelasnya maka deko kita wa kallamallahu Musa taklima sifat bicara langsung ipong Allah Ta'ala si Nabi Musa berkalam dengan Allah iya naru Nabi Musa maka dari Muhammad endre ko milai kurang ero na kita suruh mendre ini ikurang atau ngapa ikurangi 5 no inabi tapat 40 manili maka da si Nabi Musa endre ko milai Muhammad megaopi itu mendre si no si Nabi ta angka si Nabi Musa kada siaga nasa patapul nasa enrek pemilau ina maloli su Nabi ta 5 menit kanya reo Nabi ta kada siaga Muhammad nasa kau pa 5 nasa enrek pemilawi mapikir ni Nabi ta nasa cica nga menrek ikurangi 5 na 5 menit monro ya ko menrek mo pakacapuy ya kada Nabi ta matahana na alasan na Nabi ta matahana ka Musa mako mani pengalata laikan na kurangi pada reke kalau si runtuk Pak Bupati nah nalingi parenta 50 parenta na ponangi apala ko acet pala ko
apke bin rako akibu umul patat toko anu maka deh enre ko milawi kurang enre inasan aja napi mau tenre bandera jatuh na muce ipalam yang berarti mapala ko pura siero re mega mupi tu rewa po emakor naran 5 mani batte makanya bita masiri matahan na angka na pau Nabi Musa waktu na melono na bita maka dia Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya nanasat tau pandrite maka dia ni tujuan Nabi Musa apa iya ro Nabi Musa apa denang kana si runtuk pong Allah Ta'ala nai sifat bicara mi iya naro nakada Ahmad Ruhullah ukui lalan na nuru Muhammad lawitai nur na pong Allah Ta'ala jadi rupanna nabi tapole si runtuk Allah Ta'ala angka ya ro cahaya ro sehingga ia naronita Nabi Musa seakan-akan dia melihat Allah ia na tu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah yang kedua pendapat na topandite makada iya tu Nabi Musa melo ites ina bitam melo ites makada maga papuji na po Allah Ta'ala ko Nabi Muhammad apa iya dia perintah dia nang kanita wari itu tuh jadi iya dia nang kaninya kelisuran kada 10 na jama ya kemakana ipo Allah Ta'ala telu jadi sinin na nabi dia nang kana bantai ipo Allah Ta'ala makana si anu nah nabi tabawa lai suruh kada bisa kada ko bilai ku kada padahal ada makana coba tes sigaret lai kurang itu kan makana ko ni ro makana Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah engkau adalah kekasih Allah. Na puji to ngaku po Allah Ta'ala Muhammad. Apa anak suruh ko na tulina Quran itu ko milawi. Ya naro nangakui Nabi Musa. Angka tau pandri taramte Pak Bu. Maka dia ko makato baitawe na tuda pakato ba ko mimbara untuk mengambil khutbah kedua. Ibaca ya ro na paipalen na limay okko aroy sa belah kiri tujuh na jantung. Ibaca ya ro Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iri baca maka dia guru tak gatoro rampe maka dia di makunra ye ko kui boleh nang ka anak ta mata matojo ati ibaca ko pala lima ni waruna pe patadang ko arona yero ye di ko ko masigi arone tu daing pakatobay untuk mengambil khutbah kedua iri baca napai palen lima ko aron supaya kita kelak bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya, jadi ya roh. Tapalamu to Pak makamnya punco. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya. Itu juga untuk kelembutan hati.